Урматтуу bir tugandar, dünyonun azabı bul az. Dünyonun rahatı da az. Ahiretin rahatı tübölüktü, alacaktın azabı dağı tübölüktü, çeksiz. Can çıdağız azap, canın rahatı dağı çınığı rahat al ahirette olat, beyişte olat. Alemi dünyonunki öte az, rahatı dağı az, azabı dağı az. Oşon üçün bir tugandar, siz menen biz dünyonun rahatına jetem dep, ahirettin azabı menen almaştırıp albaşыбыз керек. Dünyonun жеңилчилигине жетем деп atıp, ahirettin azabına kagılıp kalbaşыбыз керек. Dünyada biraz atak dankka, je olbosa biraz jakşılıkka, kenençilikке jetem деп atıp, ahirettin tarçılığına, ahirettin azabına, ahirettin oğurçuluğuna kavul kalbaşыбыз керек. Allah Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amanu ey iman keltirgenler hal adullukum ala ticaretin men sizlerge bir sodany üreteyim mi? Oşol sodany kıla turgan bolsoňar tunjikum min azabin alim. Öte çoğ azaptan sizler amançılıkta kalasıňar dep aytkan. Al ne olgan azap? Jana ne olgan soda, ne olgan ticarat menen siz menen biz oşol çoğ azaptan amançılıkta kalabız. Ne üçün Allah Taala anı soda degen? Nege oşol soda menen adamlar, bir tugandar tübölüktүү azaptan amançılıkta kalışat? Birinciden kele turgan bolsak, Allah Taala hal adullukum ala ticaretin men sizlerge sodany körseteyim dep soda dep aytkandygy Allah menen bolgan soda, körбөй turgan soda, köz körбөй turup bolgan soda. Anan soda uşunday Allah menen bolgan sodada sen gana bere veresin, alıp jatkan eştekeň jok, közgө körünböйт alıp jatkan nerse. Dünyonun sodasında kanday? Suusap, oğuzun kırgap, dükönge kirip, bu su kança dep suudu suraysın. 80 som dese, 80 somdu berip, 80 somdun orduna ne altat? Bayakı suudu alıp jatat. Orduna 80 somdun orduna algan nerse bar. Al emi Allah menen bolgan sodada bir tugandar berip jatasın, vaktыңды berip jatasın, akçаңды berip jatasın. İlimingni berip jatasın, jönдөмдүүлүгүңдү berip jatasın, algan nerse közgө körünböйт. Birok soda kılууda ne var? Kayсы жактан окшотулгандан да sodaga dese, bir tugandar soda kılgan sodagerler barыбыз жакшы билебиz. Ne? 100 somdu 120 som, 200 somdu 240 som kılıp köýtүү var. Oşondoy ele bir tugandar Allah'a bergen nerseni Allah Taala köýtüp berer eken. Oşol jagını eske alıp durup Allah Taala soda degen. Siz menen biz bugünkü günü Allah'a bir som bergen bolsoňuz, oşonu en keminde 10 som kılıp kaytarıp beret. Kim maga bir soğup alıp gelgen bolsa falahu aşaru amsaliha. Aga 10 ese köýtüp durup berem degen Allah. Jakşylyklar 10 ese köp bolat. Biröni versen 10'du beret Allah. En azında. Bolbosa adamdın ihlasına jaraşa, niyetine jaraşa köýüp da kete beret. Öte köp beret Allah Taala. Anan bir tugandar Allah soda dep ayttyby? Bul uşunday köp kireşelүү, öte köp kireşe alıp kelet Allah'a bergen sodaňızda. Anın kireşesini sana büte albay kalasın. Dünyonun sodalarında da kireşesi var. Peygamberimiz dağı hadislerde aytkan, sodada bereke var. Dünyada kança kesipler olsa, oşa kesiplerden 10'dan 9 bölügü kesiplerden sodasına koyulgan degen mazmundağı rivayetler kelet. Emi karаңыз bir tugandar, bizdin düşünügüzde dağı bir soda kılam dese, bul maşallah jakşı eken, avalı jakşı kireşesi jakşı eken dep düşünöbüz.
Allah Kur'an-ı Kerim'de adamların akılına caraşa düşürgöndü. Siz menen bizdin adamların kovumçulukta baruz ne deyimiz? Bir biznes kılam dese, maşallah bu biznesmen bay adam eken dep doğru öyle oylayt başkalarça. Demek жақшы eken havalı. Adamlar demek sodada bizneste kireşe жақшы dep düşündü. Uşul nerseni dağı Allah Taala uşunday dep aytıp jatat. Men sizlerge bir sodаны көрсөтөйүnbü? Demek öte bir kireşelүү nerse bir tuğan. Dünya ahiretinizge kireşe alıp kele turgan nerse öte köp kireşe. Oşol kanday bolgon kireşe dese Allah'ın yoluna malыңар menen janыңар menen çıgуу. Tu'minuna billahi ve rasulihi ve tujahiduna fi sabilillah. Ayetin ulanısında Allah aytat. Sizler Allah'a jana kıyamat gününe iman keltirүү menen anan Allah yoluna çıkasыңар. Uşul neseni soda dedi. Uşul soda bir tuğan. Allah yoluna çıgуу bul Allah menen bolgon soda. Allah menen sodalaşıp jatas. Özüңүздүн жаныңызга, özüңүздүн убактыңызды, жаныңызга, акчаңызды, малыңызды алып чыгып сартап келгениңиz, Allah'ın жолуна иштеткениңиz, бул Allah менен болгон сода, ошонун каршысына берилүү үчүн эрсе, бул эселеп көбөйүп келет. Мына ошону бир тугандар, кирешенин эң туу чокусу Allah айткан киреше бир тугандар. Мындан дагы чоң киреше жок өзү. Dünyanın sodası menen ahiretin sodasının Allah menen bolgon soda, pende menen bolgon sodanın bir kança ayırması var. Adamlar menen bolgon sodada birinciden mezgil biliş gerek. Mezgil bilbey turgan bolsoň bankrot bolosun. Mezgil menen soda kılınat. Kıştın dekabr ayında arbuz alıp kelip alıp satsan, bir fura arbuz alıp kelip aldın. Ne olosun? Hiç kim albaydı arbuzundu. Satalbay kalasın. Bankrot bulursun. Kıyraysın. Birincisi mezgil biliş gerek. İkincisi ne biliş gerek dese, ikincisi adam tanış gerek eken. Kim menen soda kılıp jatasın? İşenişti ölebi. Ce işenişsiz be. Tanıysın mı, tanıvaysın mı? Zulümdüğü yok bu, aldamçılığı yok bu. Şunu adam menen sodaklı otasın mı? Şerikteşlik, işenişti öyle adam mı? Tanıvay türü eğer sodaklık koygan bolsoň, zalim bolsa, men saga mınake berdim bir jumaga qarzga, bir jumadan keyin alıp ketem dep, bir jumadan keyin barsan. Men sen tanıvayma aylanayım bar, işiňdi kıl. Bar, taşыңды ter desem ne kılasın? Bir günde bankrot bolasın. Adam tanış gerek. Esep kısaptı da kişine biliş gerek de. Kalkülatörde urgandı jok degende. Emi oşul nerselerdi kılbay turgan bolsam ne bolat dese anda bankrot bolat da. Bir tugan blok Allah menen bolgon sodada mezgilsiz beret. Kış bolsun, jaz bolsun, jay bolsun, küz bolsun. Allah menen soda kıldın mı kireşe sözsüz bolat. Hiç kaçan bankrotçuluk jok. Anan bayakı nerseni dağı tanış keregi jok da. Çıktın, berdin, sözsüz kaytarılıp berilet. Esepti da biliş keregi jok. Men bilbeyim da çıkıp degen anı üçün kevirikler aytat koy. Men içine çıkış üçün, Allah yoluna çıkış üçün biraz yürönüşüm gerek, ilim alışım gerek. Çıkar Allah menen soda uşul. Çıkkın ele Allah Taala beret berekesin. Çıkkın sen sözsüz kireşedesin. Utuktasın, ösüdesin. Bolgonda dağı kim menen soda? Alamdardın Rabbisi Allah menen bolgon soda. Bugün kebirler maktanat. Men soda kılıp jatam, neçe? Soda kılıp jatasың mı? Men biznesmenmin. Çet өлkölөр menen biznes kılam dep sıymıktanıp maktanat. Tüz Kazakistan menen işleşip jatam. Je Kıtay menen işleşip jatam. Onday Kıtaydan tovar alıp gelip tovar jügürtüp jatam, münte otam. Bilip koyun, Allah menen sodalaşkan adam Kıtaydın Rabbisi menen sodalaşıp jatkan bolat. Alamdardın Rabbisi menen sodalaşıp jatkan bolat.
Siz yüzünüzü bekem jılmayıp tik kotarıp yürüseniz bolat. Sebepsiz Kıtay emes, Kırgızstan emes, başka oblast emes, başka өлkө emes. Бүткүл аламдын Rabbisi Allah'a berip жатасыз карызды. Allah'dan alas. Aldap koyuşu mümkün başka өлkө менен işleşip жатканда. Бирок Allah ayt. Allah kemitip koybayt. Allah vaadasına karşı kılbayt hiç kaçan. Vaada kelişim bol bütkön. İnnallaha iştara minel mu'minin. Allah müminlerden alıp algan, satıp algan. Nesini? Malını, canını satıp algan. Bi anne lahumul cennet. Onlarga beyiş beriş üçün. Cennetli beriş üçün hal koygan Allah Teala. Buna jürgen vaktın senike emes. Çöntegindeki malını da Allah alıp koygan, Allah kalaganca kayıştı. Anın oruna beyiş berem degen Allah'ın vaadası. Biz soda tüzülü bütkön bir tuğan, kelişim bütkön. Bar bolganı biz taraftan beriliş gerek. Anan Allah'ın da vaadası ölgön günü, can bergen günü, bu dünya menen koştaşkan günü Allah dağı vaadalarını açıp durup Bismillah dep jerge düşkönde birinci ele gün jer jakşına kaytosu bolat. Oy keldin bi deyt. Sen menin üstümde jürgön pendelerden içinen en jakşısı sen eleň. Kaçan maga keler ekensiň dep seni kütüp attım ele. Aylanayın keldin bi, kele koy dep şunday jer bir kısıp alıp durup anan beyişten bir fortuçka açılıp meyiştin jıpar jıtları jıttanıp beyiştin gülleri jıttanıp durat. Oşol jerden baştalat berilip andan keyin tübölüktü berilet. Mına vaada. Bir tuğandar köp sıktık kanikulga mugalimder, ökmöt işinde iştegenler. Anı şılta oklat elek, bunu şılta oklat elek. Allah yoluna çıkpayısın, ben iştemin, jumuştaman. Köz kanikulga çıktık, otpuskaga çıktık, nari beri boldu. Kün ısıkta es alayın. Es alu, bilip koyunuz musulmanga kanikul bolboyt bu dünyada. Çınıgı kanikul kabırga düşkön de olur. Ulu insanlardın bu dünyada es alışı bolgon emes. Bunu bizdin jolbaşçыбыз, bardığımızın ruhani atağız Muhammed Aleyhisselam'a paygambarçılık berilgen günü uşul sözde aytkan bilip koyunuz. Bardığımızga örnektүү söz. Men es alışım gerek. Emi bir jolu keldim da bir es alıp koyayın degen adamlar ugalыңыздар. Ne degen? Paygambarçılık berilgen günü la rahata ba'del yevm. Men bugünden keyin maga es aluu rahat jok degen. Es alam degenler. Es alasmı? Allah yolunda es alışmaz gerek. 40 gün 4 ayda es alas. Es aluu oşa ayakta bolat. Çıkıp otat. Ustazlar çıkıp otat. Talabeler çıkıp otat. Çıkıp durup bir yüz menen şunday juuruluşup oşol jaktan biz bir tuğandar dinimizni үйрөнүp, dinimizni özübüzdün jaşoobuzga alıp kelip бүткүл alamga taratуунун işini kılış gerekpiz. Allah mına mümkünçülük berip jatat. Şunçalık kenem berip jatat bir tuğandar. Mına Allah menen bolgon soda. Çınıgı sodany Allah menen kılalı. Ne kılıp jügörsöm eken dep bir işti izdeyiz. Çınıgı iş turat. Paygambar Aleyhisselam'na şu nerseni körsettü bir tuğan. Es aluunu emes, men etti körsettü. Paygambarыбыздын jolun joldogan. Çoň ulamalarыбыз men etti kılıp çarçap dünyödön ötkönde. Çoň alımlardan birösü Mevlana Yusuf rahmetullahi aleyhi dünyödön ötkönde apası aytkan eken. Şunday dünyödön ötüp tağutta üstü jabılgan jatkan uçurda apası aytkan eken da ay balam ay depçe. Emi senin canın tınçıp jatıp kaldı depçe. Emi canın tınçıp jatıp kaldın mı deyip jatıp kaldın. Buga çeyin özüň dagı çarçadın, başkalardı da çarçattın degen eken. Özüň da çarçadın, başkalardı da çarçattın sen. Emi mına tınçıp jatıp kaldın degen.
Алар мехнет кылган. Алар диндин ишин кылган, чарчаган. Пайгамбар алейхиссалам пайгамбарчылык берилгендеги сөздү уктуңузбу? Ла рахата бa'дал яум. Акыркы күнү Фатима энебиз, пайгамбарыбыздын сүйүктүү кызы, пайгамбарыбыздын жанына келип, пайгамбарыбыз ошондо кызынын кулагына не деп шуурады? Атаңа бүгүндөн кийин коркунуч жок деди. Дүйнөдө ар кандай коркунуч, ар кандай жала, ар кандай ушак, ар кандай сөздөр, жемелер баарына душар болуп кагылды. Бирок дүйнөдөн өткөндөн кийин, бүгүндөн кийин эми атаңа эч кандай коркунуч жок. Ла карбата бa'дал яум. Бүгүндөн кийин бир коркунуч, тупик болбойт деди атаңа. Менетти кылган адамдын жашоосу мына ушундай болот бир туугандар. Дүйнөдө жала жабылат, ушак сөздөр айтылат. Кылып атсаң, не жүрөсүң сезондо дейт. Кычырап буякта чөп орулуп жатса, арпалар бышып турса, ошонун баарын орбой не кылып жүрөсүң дейт. Ошо сөз угулат, ошо сөз. Бирок бир туугандар, бул сөз сизге эле эмес, бул менетти кылгандардын сап башында тургандарга келген. Башка иши жок бекен деп пайгамбарларга айтылган, сахабаларга айтылган. Демек, бул менетти мен кыламын дей турган болсок, ошол сөздөрдү көтөргөнгө даяр бололу, кылалы. Дин бир туугандар шундай. Бадал ислам гарип. Дин башталганда өтө чоочун элдер кабыл кылган эле. Жакшы тоскон эмес эле. Чочушкан эле. Чочуткан эле. Коркуткан эле. Саяуду кама бадаа. Башында кандай башталган болсо, акырына барып дагы ошондой болот деди. Акыр жагына барып дагы ошондой болот деди. Ошого урматтуу бир туугандар, чыныгы динибизден пайда алып, иманыбызды өсүрөбүз дей турган болсок, биз сезонго карап чыкпаш керекпиз да. Бош убакта чыгам. Не Аллахтын дини боштор кыла турган нерсеби? Жок. Бул диндин менетине бошогондо эмес. Бир туугандар вакыт бөлүп туруп чыгыш керек бу. Бошогондо десек, биротоло бошоп калышыбыз мүмкүн, кыла албайбыз бирок. Биротоло бошоп калгандар кимдер? Кабырдагылар биротоло бошоп калган. Кылайын десе эчтеке кыла албайт. Биротоло бошоп калган. Ишиң менен биргеликте динди кылуу, мына ошол бир тууган чыныгы адамдын ыймандуу экендигини айырмалап бөлүп турат. Бул жакта иш да турат, үй бүлө да турат, бала чака турат. Ошонун бардыгын тартипке салып коюп туруп, динди дагы алып кетүү. Мен биринчи мунун баарын кылып бүтүрөм, анан кийин динди кылам. Андай болбойт. Андай болгон эмес. Андай эч ким кыла албайт. Дүйнөдө биринин артынан бири келе берет, ал ыдырап. Токтобойт өлгөнгө чейин. Бирок бир туугандар, кичине 100% сиз ойлогондой план бүтпөй калышы мүмкүн, анын 60%, 70% бүткөндө динибизди кылышыбыз керек. 100% биз ойлогондой кылам дей турган болсок, анда кабырга кетип калат экенбиз бир туугандар. 100% биздин планыбыз бүтүп туруп, ана шашпай динди кылам дегече кечигип калабыз. Не үчүн көбүбүз Аллах жолуна чыгып туруп көбүрөөк пайда ала албай жатабыз десе, кыш бекерчиликте, бекермин эми чыгып келейин деп алып кылып атпайбыз, кышында көп жамааттар чыгып атат. Ошонусуна да шүгүр бир четинен. Бирок бир туугандар, мындай болот экен да. Алла жолуна бекерчиликте чыкканда, үйүнө кышында үй бүлөсүнө отун суусун камдап койгон, майыны, продуктасын, унуну баарын алып коюп койгондагы, алар тынч жатат,
men dagı emi jatayın dep Allah joluna çıkıp alıp uktap kelet. Үй bilesi tınç, jürek, eşteke olgan jagalar turasında kavatır emes. Jüregi tınç alar turasında. Mayın otun susunu alıp berip koygamın oşon tamak kılıp içip jatıp turuşattar. Men biraz es alıp olayın dep Allah joluna çıkıp uktap kelet. Oşal iştin bardığı öz ordunda bolbay, kebirki işler kalıp ketse, arpa ançamça orulbay kaldı. Maldı koşun gereyle koşulbay kalıp çıkıp etken bolsam, tuy arpa ne oldu? Arpa kүйüp ketpedi eken. Ordu balam çoğoyu bile kaldı ele, oraldı oralmadı. Emi aljakta arpa küydü. Bırak Allah jolu küybesinçi dep Allah jolunda uktабайсың да жоктук эгенде бул жагым küybesin эми бул жакта бир нерсе үйрөнөйүн. Кой кареке бир нерсе үйрөтүп кой. Дамыла бир нерсе үйрөндүк кой. Имам сап бизге бир музакара кылып берип кой. Деп Allah жолунда уктай албай каласың, уктай албай амалга отурасың, анан пайданы аласың да. Кышында бекерчиликте иштин баарын бүтүрүп коюп чыккан болсоң, эми бекерчилик мен бекер үйдө деле жатат элем, андан көрүп бияқта жатып турайын. Deş üçün çıkan bolsak bir tuğan Allah'ın jolun biz bekerçiler kılat degende imanide kap koyduk. Anda emez. Hiç kaçan anda emez. Bekerçi olsun, çoğun olsun, kişinekey olsun, ayal olsun, erkek olsun. Bardığı kıla turgan iş uşul. Kim ben Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetimin dese, oşonun kıla turgan işi, Peygamber Aleyhisselam ömrünün akırına şeyin en köp kılgan iş, Peygamberimiz kitap yazgan emez bilesler. Peygamberimiz zavut açkan emez. Peygamberimiz fabrika açkan emez. Peygamberimiz adamlardan üylerin, köçelördü. Her bir ayılga barıp alıp durup, bir tuğan, La ilahe illallah da aytkıla, dep, jolukkan adamına oşun nerseni aytat ele. Bir kul iman keltirse oşunda bir süyünet ele. Bir ölüp jatkan müşrik, ölüp jatkan uçurunda en akırkı sözü bir la ilahe illallah bolup kalsa, Peygamberimizin koluna hay verilse kanday adam süyünet. Mına oşunday süyünet ele bir tuğanlar. Biz kıla turgan işimiz mına uşul. Aytты Peygamberimiz her bir adamga, bir adamdı jön aldından jön ötközüp koyup ele. Daima jolukkan bolsa uşul Allah'ın sözün yetkizip durat ele. Siz menen biz dagı bir tuğandar, men Peygamberдің ümmetimin dey turgan bolsak, Peygamberдің işin kılala. Günü tünü, erteli keç, menet üstü kılala, Allah joluna çıkala. Oşol menet siz menen bizdi dünya ahirette azgırılıudan, narkı berkiye alaqsıp ketүүдөн, Rabbimizni unutup kaluudan saktay turgan menet bu peygamberçilik menet bir tuğanlar. Allah barыбызга amalkanга мүмкүнчүлүк bersin. Allah joluna çıkıp köp menet kılıp imanыбызды bekemdep başkalarga dagı din jetkizgenge barыбызга мүмкүнчүлүк bersin. Wa ahiru davana anelhamdülillahi rabbil alamin.